DJ Giant. Yeah, the small giant, Bunny. Bunny, less than 60 kgs. Yeah. What a name. No, he's a giant at least to eat. Yeah. Na giant is an Italian yagaginyado. Oh, did I mean I don't know the problem with this young man. Yeah, karibu sana DJ Giant. Welcome aboard. Muthenya wa Friday jaga. Ni yake riri wino kana ya gatatu. Ni yake riri ya. Tigarite ithatu. This year. Yes. Tigarite ithatu cia January. Yes. Ndiru kana ntu githiete wega. Ni thiko 10 twitonyete. Yes. Na undura umakitie ni atiriri. Ni ati thukuru imwe ni irarega kuya ciana wina balance. And ni public schools. Yes. Yes. Public. Yes. Public schools. Yes. Wokoro wina kindu gitagwo kiria ri balance ri. Na ni watonya ri. Ni mararega. Imarakurogire mwana. Yeah. Todo a private ri. Acio ni twitikage tondu we niwe wagicagurire twale mwana waku ku. Na private ri. Let me tell you. Undu ndikitie kumenya wa private. They have a near. Yes. Ni marathikiriria gukira uria kuria. Especially na mwana secondary ri. Hey, they are refusing to listen. Yes. Muciari ukujiraga. Anjira ni areteirwo wake. Todo ena ka balance. Siate muciari ndarihite. Akujiraga atiriri muciari ucio. Marandikite ngiribote angaki. No anyita. Nake kuringana na hoti wake ri. Ararihanga 20k. No anyita. Ni mwitire mwana. Yo digwite. Yeah. Horo wa public ri. Wa public maita maingi ni uthikagiririo no gakiriririo no ni mwaragia yes mwaragia riu ni ginya ndakira ndeuria atiri kwani what is happening na ni mathukuru mamwe isolated cases here and there yes riu ugakirigwo what is really happening tondu ria kukorwo kuikaine ni atiriri muciari ona mwarimu onake no akomake na ona mwarimu ucio riu arimu amwe ona matiri haga school fees igakate kana wicire matikona ciana thukuru ona ciana thukuru Renge thukuru ucio. Ti thukuru ucio. Na matira ga school fees yothe. No woka kamudia thigara. And something to note by the way in a separate discussion. Yes. Ati tudio hare tukinyete principals amashukuru mamwe. Yes. Matwikire uta demigods. They are demigods. Ati ginya principal gukwera thimu. Ni arendera kwirira. Kana guthie wabici yake ukwenda kuona principal. No ni aramenya ni bia. Yes. Ni arendera kwirira atiriri. Gikeno kia matuini. Rwimbo ruria rwa waraci. Gikeno kia iguru. Kira cia thahabu. No anyita. Andu acio matigaciona. Ni tondu wa riri wa Timotheo. Uraigite the love of money. Yes. Is the root of all evil. Mwarimu ucio ararega gukwariria ti undu wa kindu kingi. Ni tondu wina balance. Nitetikiti ati I don't know. Yes. Tondu mahota kuandiraria uru. No, it's something to it that has it's everywhere. No mwarimu negwa guthikiririe tondu mionere ya mbeca ndihanaine na ona keri no karora by the way ni ndimenyaga thino koragwo na bane ne andu aria mateithikire in this life. Yes. They are violators. Mundu hihi wonire chance na kamweke na opportunity ndi arega kuhea yangi ni mwarimu ringi ukaigwa we athomire na thina munene muno nigetha athome ona athomithirio ringi ni kanitha ni ya muthomithagia kana community. Yes. No acoka thie na guku Kajiado ri atwikire wa kugiaga andu na kou ndaririkanaga atiriri we onake ri ni product ya guteithiririo na kuheo a chance na gukiriririo dimenyaga the problem ndamenya no ningwe some of the principals who are very good. Yes. Very good. Ega muno na mathikagirino na nginya wiguaga andu makiuga ni ithwe tutingenda kuigua ati mwarimu ucio narutitwo thukuru ucio no iguaga ndika no iguaga thukuru tuiguaga tukomagwo no kaigua ati aciari maigatwo na twaruta ciana thukuru de ka coro ucio niguo ndirari uhoro wagu matathikagiriria ona ndathikagiriria BOM ndathikagiriria N1 ndahea muciari nginya chance ona neraga ona ndari fata na githomo eraga ciana atiriri ndwi mwakimenya mwakigwa mutikagwa gwa kwanja aniketirie murathomera mundu arathomera nyina atio ni speech ya Monday morning. That is speech ya Monday morning assembly kana parade
Ati no one will come crashing in my compound. Yes. And this education is not, it's not going to benefit me. I am just here with you for a few days. Then you go out there. And it's not necessary that I will be here. I can be transferred. Kemani, can you hear that? Yes. Ugacoka riu gathie wi muciari. Akamudia thigara. Yes. Ukamwona kuria field. Every akijua thigara. Ukauga we na we wake wa bisi warite raini. Marigo ya pesa 8. Kila sisi utire mundu tagakua. Na thino by the way gutire mundu kamitura. Kirereria andu. Mahe gutu. Tondu thingo ciothe ingituika ati njukaga na maheni no ngikuhenia maita meri ria gatatu reke gwika atia kunjigua guthikiriria no riu ndire ndoko na tutire tuonana na no amudia thigara ukiuragia ati gathuri kau ni itha wao keragwo ni yule kijana wa form 3 huyo yule anaitwa Mark Mwangi. Yes. Huyo ndio baba yake. Ndio baba yake huyo. Kwa nini akaisura mzuri? Sura mzuri na githomo na mwana wako alirokera ku. No, it is something that has been noted. Ati ona ringi ndaramenya ona niki uramuriria kana urenda kuingira wabici mwariririe ki. No already tondu ni ringi acio ringi moka ni undu wa mbia ri akauma akamutigara raini-ini secretary mwe haha secretary akauma ukamona akiwanja na mundu wa gutuguta nyeki yake wanja akwiraga atiri kana kwa semali wako riu ri baba Mwangi, unajua hii pesa umelipa, hii ni kitanda tu peke yake. Kaliga atiri kitanda peke yake. Sasa kukula atakuwa kikula nini kusema kweli? Hii ni kitanda peke yake. Kaliga atiri kalie ni HIF. I'm getting hard time with the suppliers. Talking to the suppliers. So, kama ni mambo ya face balance, we cannot talk about that. We are not talking about that. We are not talking about that. We are not talking about that. Na idoti director oti akoragwo kuhana uguo. Na riri wambe menya atiri kawe we na school fees we na balance. Kwa nyu thukuru ura wathomagira. Ora nitakiri. Tetikuga ne maundu macio ni marikio. Mokire makirikio. Tondu woka gokerwo atiriri nginya kigeranio ni gwikitekerio wike. No riu resort ndungikinengerwo utarikiti. Baba anyu akendia mburi. Na agakorwo ni aracirio iwa sister ria mukuru. Mugatwara mbeca ku mari ya nginya ruracio ari mwacio. Na kukai twari ambia cigana wakire hagatu mbeca cia washimani na activity fee kifau na ciringi 200 cia development. Baba anyu no mugithomerwa ni mathomagirwo 4,000 iria baba anyu atarite tena nyu mukiyoria thukuru yo mathomagirwo ona even high school. High school gutagire mundu agagwika kigerio muingatagwo mugathie baba anyu agathie akaria na mwarimu mugacoka ukirikia ona ni wera gutondu resort cia bagwo haria ri ni weragwo no gathie no kamenya resort ciaku ndu cia kiambagwo hau ja he nyamu yetagwo living certificate iyo ndio weragwo ndungigira utarikitie utakreate balance taru riri njuera taru ngwe kwa andu matiagerirwo na living certificate ina matora ona ka balance la ku ona ni tondu ri na ni maikara maica mega riu tondu ri matiabatara githomo beyond there. But you see like now mutorira torire ne hinya muno ume form 4 utweke ati nduri na ndukubatara certificate hiyo ni urabatara nginya nyamu icio tondu urabatara ku advance atire tareke ngurie we kai 60% aria mothomaga nao airetu kana muri mwaririka rimwe tikuhika mahikire arakibatara living certificate ya gwika atia yake utwarira murume meke atia riu ala ni akirire bombo magiri ya bombo maikite na ndo makiria nene muno ranga baba ao ri baba ao ucio mwana ke ucio wi thutha ri ruracio rwa muiretu cia gatwarira mwarimu agathia koya living certificate nayo atwarira mwarimu akamwira riu ri Kimani wakwa ndugakimume ki certificate icia tiarite cigana hau akero hena 3,600 ika ciari nyingi atia ika ciari nyingi atia agagikiria na ikiona ruracio rwakwa rutiganite mbeca icio akoringera atigairwo 27 akaneana icio 27 akawa ni nguka akera mwarimu reke thie ni ndiroka agacoka kuria muci akera mutumia ake ati ndiciareka kuigana endie nduma na irigu endie nduma na ngwasi. Let's talk more music. Oh yes. Asante sana wherever you are. Welcome aboard and mitambo-ini ya kameme kamwe gini getwo Man Simon. Ina ni getwo kata tukihomoka. Oh yes, a Friday at